Abusuha apomuti sen within the word of prophet Gideon of Fury, a seed to do an afrim utum chata me ututu jatugu. And a day dear Baba Bishia dear Kakra, a fat Nyanya. But we a very, very powerful Ekita authority. The sign Ekita power. Eka and Habaya Mokita authority and power. Ninya untimi Nyanya den. Infrim. Yeka and Habaya. Kita power. Almost saying kita authority. Enya dia betimi ayeden. Eyi nyinya ayeden. Afrim. Nyinya ekita power. Esa ekita authority. Na enemy ba be spiritual. Ade bia nyinya itimi ye pa. Enipa bebre adwen enko so. Brother na Yehowa inshira so wa join yen. Oba so na do comment ya ba meba Ike cameraman ho te sense of junior Yehowa nka ho no ntutu anamo ensiye. Frobi no frobi se the word of prophet Gideon of Fury seed aba ahoma ne so. Ene day meba be kire ade a nyinya itimi eye. Nyinya ye wo de dry one ye. When comes you want to sing rather than come to an amonsi. You would the nyinya dry wine ye, and you would the fresh one, green one saying, we own that we if you nyinya, we nyinya a semi fear, Yamea doma, unya emergency be a trebia, no one emergency be now only nyinya fresh one. Until you do ya nyinya e will fear a money ye. It depend assassin. Any ahonhom yeden e wo ho ti on ze yenyenyen aye fresh one kama obi bia na bunum si nyinya esa akoma yare na ne fresh one no age wahye amana ite se moto wo hye nyinya ne black obe hye no kukum wo hye mane ite se moto na odi afra ewo eni enke twade ye akoma yare edru kese pa nyinya ye akoma yare edru kese pa yehune sano na fresh one green one ni dia untimi mfansa akoma yare ajewa tete egukukum wode enchene atoso na wahye ne black amana ise moto no na wode afra ewo to de fra ewo na onipa no eta frɛ ne kakra obi bia wa koma yare en obi wa woda wo hin kromo se I see the wo bo Pentecost for trumpet no mo amoda mo hin kromo ho no e pa chew nyinya eye enkromo aduro kese pa nyinya wono mo no bi ohin kromo eye enkromo aduro kese pa me ba yeje Yehowa nhyira oba Esther Everybody nka ho ntutu na mo nsi nti mo da mo hi enkromo o te se Pentecost for trumpet no mesrɛ maduro ni tweben me oba so na wa share video no invite obi the warrior prophet and edition ntumu niyama ne ahaban mutumi ede ebre wo no nti nyinya de kita power isan kita authority papa obi bia na wakoma yare obi bia na won se wo hene eko bedwemu a na wate nyinya agunikum ohene ko bedwemu na wate nyinya agunikum won se nyinya no so wono no wonam nya ba bia wo ko bia no obeduru short yati waso wonam nya bebia wo ko bi ntade bia enam nya tete abonsamfo na bayifo mo baba besewa o mo tete short yati o mo tete entinade bia enam nya ebeba wo so no we no ye wonyinya no won say ye wonyinya berima dan me kire onyinya hema won say nyinya ne won say we ni berima no ni lips ne esoso ena ne ba no
ne ba no the lips no esusa enti medua oba ne bema nyanya no ye wo oba ne bema oba ne ni na bema ni enti bema no ne nwura no esoso nyanya bema ne nwura no ye den esoso papa ya boate ma ho tsen awade enhyira no ntutu wanamo ensiye nyanya no ne ba no isa na ne bema no eso nyanya kita power ekita authority epamo ahonhomfu ahonhomboni ahonhom a wo nya de papa ene nyanya obetime dia ye den e die defeat wo obi bia na oseye yare ye ka oseye yare e yade a atotototototototo ho obi won ma atoto no ho te se ewie ye fe no oseye yare me pa che obi bia na oseye yare ansawansanwa bia gu a enko wodo nzaka na say body ni nyina me pa che obeti nyinya ni bi uti nyinya na obakope popobire enwa pobire no mo amatena ekura ase pen ne de munim enwa pobire no obepe enwa pobire ene akoko shells na akoko kosua na wahwane amanaka no wako dwem akotisa edwem note na de abefre nyinya no wahye ne moto no de afra alatesemina bi yefe ne kokrodoma alatesemina alatesemina bi wo hono ma yefe na ida kokrodoma na asa kosua dompo eye nketen kokrodoma na asa kosua dompo no wahye nyinya no ene edwem note no enwa tonturu ano ene egg shells no na wahye amana yese black to say jibidia na moto no na wasi e de afra kosua dompo semana na ase kokrodoma alatesemina black no na wodi edware mame wodi dware ya me show 1 month oseye yale bia toto ho no ebeko oseye yale yesunsumu yare enti sunsumu yare no se wonsa na wamfa ahaban anka ho a enya de yare ne beko se yabonza yale bi da woso a unum aduru a na yare ne eye west enti sana nyinya ne etie nyinya kita power nyinya ekita authority nyinya ekita power ekita authority obi bia na wope wodi ye protection so aya pe green one nyinya green one say no se ebia ade to obi so obi collapse amunumu ho na posa nyinya ne efegu ne hunim obe sorry ye nananom na omunim ne yema obate o ma nkyere yen so bi tori mumu a posa nyinya na de ayeden no de agu ne hunim the moment how de begu ne hunim no nipa no so wawu kura mpo no obeyeden obesori the moment how de nyinya ne begu nipa ko ne hunim no so nipa no wawu kura mpo na obeyeden obesori nyinya kita power esan kita authority papa sane nyinya yeden etie kita power and authority nti nyinya de yemfa nyinya nyeden eni agoro nyinya yemfa nyinya eni agoro ono no so nam nya ade bia eba won so ade bia enam nya eba won so no nyinya no ebe capture what yes ade bia enam nya eba won so no sa nyinya ebe capture sa ade na enam nya yeden eba won so no nti misra wodo ememfa nyinya nyeden eni agoro nyinya haban no ekitetumi papa nyinya haban ekitetumi kita power unya green one bia no aposa no nsumu a ye wo perfume bi ena obi bia na wo perfect obi wo hono ma na abrabo na wo bo no abrabo ni nkoyi me pa cho nyinya ne ahwede unya nyinya na ahwede na wasi unya nyinya na ahwede ya sini wawaduem nefa perfume oil eguso na efa yeden efa dware usini wawaduem di perfume oil eguso na odi dware a obi bia wo pese wa brabo yede obi bia wo pese ne matimi koyie ma obi bia na wo pe ade papa obi wo na brabo na wo bo ne ya sesa won karabia asesa won hyebere enkarabia wo ho yisuso no yidi na dane hyebere wo yesesa won hyebere a ne amwa ye kwasampani yesesa won hyebere a ade papa bi entimi nyeden empie mfini mu ma
mepacho nyanya na hwede etwe ne ma papa ebre nipa ekra eni nipa etum ntu wo ho no mo na wo ma wani aye den no ada ho na wo ma sunsum ne ma no aye mo aye den ama nti mepacho ene de ene eye inscription day e conscription kakra ewo ahaban eho e ko inscription kakra ewo ahaban eho ene pese me kira wo ahaban mu tumia ahaban ye den ewo we ahaban we ye fe no akisimpo ahaban we ena pompo ebo obia na ye de sa ahaban we ya ye den atare so pompo abo obia opese pompo no epae no ototo ahaban we odi ahaban we nana yehu enhira so wa join yen odi ahaban we obetoto ahaban we odi kega no odi aka enkuto odi kankuta na odi ayeden odi ato ahaban ne pompo no eso ahaban ekita power ahaban ekita authority njono emfa ahaban nyeden indi agoro odi ahaban edi agoro be yeden ibidu wamu se imuja obi wo hono ma yare aye no wanu madura no ma enko obi wo wanu ma yare aye no wanu madura no ma enko ebia na mmoja mu abafi se wo moja mu bafi a ahaban we ekita antibiotics e cleanse enipa emojam ahaban we e cleanse onipa mojam because no ye kidney any liver any hohoro ye mojam enti no obi bia wo mojam abafi mepacha tete ahaban we bi na enno ana obi bia moja etunu wanya ne mensisa moja ne entimi entwa no mepacha tete akisimpo ibi fire stew odi adwongo ene be stew no ana kubanwa palm oil ana palm nut oil ena wodi be yeden wodi be stew no na wadi wodi to aso 3 days a emoja ne be yeden ibitwa emoja no ebe yeden ibitwa mepacha obi bia so adeba ade bodi de bia no obi wono ma obedi ni birthday ade boni bana brabom se dae na woda no ohia ne ma boni o haw na mane mepacha so ahaban we ne de defeat wom e fe no akisimpo eye pompa dru kese papa esa hohoro enipa emojam na de ko Christmas tree aba we di ubia enim ye ka Christmas tree a ubia enim sa Christmas tree oba so share video no na enche dia no ye be pon ene ye inscription me de wo ko inscription kakra ye ka Christmas tree a e pa cho eno so no ne spiritual side ye den e wo ho udua Christmas tree e wo fia etwene ma papa epamo ahokyere epamo ene ma bonin esai udua wo fia esai because no receive good energy ema efie wo bibia no so na wo de won sasade ma na efiefre won sem na pacho unya Christmas tree a obetimi de agunsu na wo de ayeden wo de adware na atimi atwe ene ma papa ma wo kara eni obi petuya ahaban ekita tumi ahaban ekita power yesi yankoti aduro mra ene ne de yen ene ne haban ba enti ne Christmas tree uduro obi fie na ohu se ene ma bisisi ho a what do protect ifie no because ye wa ahonhom a wo wada no no wono na ba abe sori tia wo wada no no abe bo wo niyama tugu wo wada no no abe se wo niyama bible say nye ne honam ne moja na enya ye ne wie matumfuo insuman fere enkabrekie ena enya enti na etase ye bo ye ho ban na ede ne ye de bo ye ho ban eyi inubna ehahama
etumi ena obetimi di ayeden obetimi di a protect choti yase obetimi di a protect ho ntuko obi fie ne niam bi sisi ho no ma hwe ode bo no ho ban afiri bayi etumi ho abayifo ye no ma ne tifie womo a ne esore no womo edi wonya ono besere bayi etumi ono besere ena haba we abayifo suru pa aya obayifo bia otimi wura pomu no oyeden ahaba we yefin tutumdika kohwepo tutumdika yeden ekohwepo ekita power yesi utini din yesi tutumdika koyeden ekohwepo ekita power ekita authority enti se wo pese wo chi bayi bia bayi na no ye din bayi bi okita power me pa cho ahaba we na obayeden wo hia abawe wotoso a eniema nyeden enkoyi ma wabie business bia eniema enkoyi ma won mepa cho bepe ideal mark baako eni perfume oil na wati ahabawe bi no aposa wobeposa afra mark no wobeposa ahabawe nyame ka kire bram so de ne kwasase anufunsuo ne wo ayeden ahye soma enti se wo bie adwuma bia na wo ye business bia ese so set grounds. The moment I will be a business be a one set ground so no and near man to me in Koyima because no all Africa near one will be ye dear you be tiny. Hey, will be ye dear you be tiny. Will be in Coswo a you be a she. A car will be in Gunu, a car will be in Conadia Kitano by a day. Everyone, sir. Here is Africa. Africa for you. Akototuntumuna kotokoko any woman namon. Into one protect who David is a messiah could any one pipe boom. Who kind some 51 verse 7 was a fa adjura me ho bonny. Na me home frit is a suchirama one can say fa oil be me ho bonny. One can say fa chin be me ho bonny. Was a fa adjura me ho bonny. Hesop na me home frit is a suchirama. David yanka say fa tetegrama to chain. Ne fa yi me ho bone o se fa adwera hesop eyi me ho bone na me ho mfiri ti se suchirema ye ka suchirema slow ento bi dia wa bra bon ko yi ma na wo hia favor wo di disappointment aye wo te se etwo na wo de nam me pa chew ade a wo hia pa eye tutumika kohwepo utini din na chata haban ne ho yehu on said the airport no intade bia ewura pum a wo de saa de bedware na de we spiritual marriage advocacy pa na tutumika kohwepo no spiritual marriage advocacy nti on say wo ba me ha no ma medua ne bibiri de ewo me ha utu ne seed ne gu ya enzo gu ya na fifiri bebia emfichiri nyina den ewo ho no utu ni seed ni go ya no bebia na den efifiri ekita power ekita authority papa obi bia wo pe favor obi bia wo ha obi da wo so amane bi da wo so musu bia da wo so no ade papa bia ba wa kwan mu na abayifo no wo ma boto agu ade papa bia ba wa kwan mu ne maama watafo na boto agu me pa cha kopetutum de ka kohwepo bi unya tutum de ka kohwepo a eniema ba yeden ebedane ade a wo hwehwe ne won sa ba yeden ebeka intima wani na wo papa abrabola ye ebo no wa ma wani na wa obi de ses beda na wonan obi nkoso ye obi yehim inti we ni ye di dware udi dware utimi pe eyin empane wa posa wonsu mu na de empane egu ni su na de dware ya no ne ye fene apetampe osu aboroboro ba bia metimu no ehwa ne metimu wo ho abo ho ban wate ye ka ho bambo a enye chin enye kawa enye bansere eye nubra ose yenkote eduru mra enene ahaban ntele ahaban mutumi ya yade ye me kirewin ma wani na ho na eniye mantimi nyadan endan nyadan emma ena me de okọ ahaban wi sososo wo ho no ma protect wo ho papa eti tutumi ka kohwepo enti sa aba we ade bia obi juice ka kohwepo epomu a aba we ne didware abayifo mo gijo oniama wo mutimi gi kohwepo obi timi gi wa wode no de kohwepo o juice ka o gi wani mo nyam no de kohwepo epa chew ade a wo behia eye haban we
ekita power esen kita authority papa tutumi ka kohwe pode maame emfanye den enni agoro tutumi ka kohwe pode emfanye den enni agoro tino mede wo ko aban wi so wono no oni ni din ye den ese we ye fane atadwe mmerek aban we ye fane atadwe mmerek bibia na wope fever wope ni munyam sa ma we sa ayese esre ye fane atadwe mmerek ni seed ne te se atadwe e bot se atadwe e bon keten